Ugang enda ka andu mama kay nari ka andu si kurangna. Gelah pesakan kami ibaswari sesenda. Erbelas ka mama. Sentabi kami mankam anak buru kami guru singa. Entah impal kami. Salah sada kam kujain anak buru kami impal. Reh kam gundari. Litman ogen pemerai sembiakdu. Anak buru kami, babare kami, bas kelausan kakatua, nandai ndu impal ndu. Ngonde pedalan sembuyak ndu, mana-mana ras batu semalam-malam. Coba nendu kai basena. Bujur mama, enda nggo aloken kami wis kapal nggo kami res batuna 480. Gua nindu mama. Ya, man kita guru singa mergana, man bandu senina kami, sembiring ginting. Ngonde pedalan anak berunta, sesuai ras percakapan sirbi rasindai. Sada wis kapal ni anak berunta baru lamerigat. Batu si malam-malam 480. Ibas ye ugan indu sembuyak kami, kakak kami ibas paksenda. Engkau pas, engkau menjilai. Iya sembuyak kita guru singa raskam sinana kami. Mindo tambah ngai kita entalang. Iya anak buru kami terikan mergana. Adi turang kami cair metua. Enterem babare kami. Silih kami pesu hasa kundari sehat dengar. Turang kami tuah bayak. Babare kami pe sangap kena cari. Tambah hinu. Surah-surah andu kaling bubu. Lah bayolang-ulangi kami. Tidak kami terem ka mama, em kai tambahi kami, enda tambahna. Nggo tambahina 10.000 mah, gua ninta. Kurang dengar si galangna. Si galangna ban selina. Oh pindon du sigalang na mama. Tah kami adi karena sen bilangan sen guru-guru matang idangan ca mama. Tapi adi pindon du sigalang na beberendu. Enda beberendu sigalang na. Endam pagi mana ajar-ajaran du mama. Beberendu anak perana dengar. Kay narikin si kurang mama enda. Adina, engkau ibrekan, babare kami, sigalangna, engkau menjilai. Kam kasih teruskan sa. Sesuai kata anta. Langar jabu babare kami, ndai engkau kurati. Why? Man banta krina guru singa ras buyak kami. Enggonde pedalan mana-mana. Turang ta guru singa ras batu malam-malam. Enggonde sekatakan kurang 2 kali. Enang goreh kurang segalangna. Enggoi dudur kena mana-mana guru singa. Buru sembiring tengah jabundu. Buru ginting tengah jabundu. Mana-mana silar kikrin. Endam pagi kuda dalanta. Endam pagi pisau talapta. Endam pagi suruh-suruh hunta. Sindungi dahinta pagi. Me endam ngai pinta-pinta anta. Sebuyak kami. Engkau bujur anak buru kami. Tetap kita sada. Si galang na pengko bekendu. Man kami.
Enda pagi belanjaan ngulih-ngulihi kami guru singa, semiring mergana, ginting mergana. Ijape pagi merak marpar, enda pagi ongkos ngulih-ngulihi kami. Anak pernah kam, darami guru singa, rah buru ginting, guru semiring. Enda ongkos pagi roh. Bujur. Ya, salami mamantena. Ena guru singa. Eja pagilit buru guru singa. Enam beberendu mama, gelah anggota hendu. Ia tading i Bekasi Cikarang. Iya, karena kalimbubu cuma dadarah. Ngudungo gena, ngor sadari kerina res tarigan mergana. Emana ka siobas kam puang. Singalo moroh-morah. Erbelas kam, ndih. Bujur menkam anak buru menteri kami. Jadi disuruh ndu karena ngogai batu si malam-malam singgon dendes kenduman kami puang kalimbu bundu. Enda labo kami beluh ngogai sa. Maka suruh ndulah kalimbu bundu guru singa mergana. Guna ngogai batu si malam-malam menanda. Cakam dan anak buru kami. Coba ogai ndu. Enda kalimbu maning mergana sintram. Engkau pedalan anak buru kami, anak buru menteri Indu. Karena utang peradatan turang kami buru-guru singa beberapa manik. Sadawis kapal baru lam rigat. Ras batu si malam-malam 24. Gelah malam pagi atein duras kami. Ibas kesirangan. Turang impaldu. Enda kari alo kendu. Berita kam kari. Masubuyak du. Tandana beberapa manik dari rumah. La kendu kari. Ibas yei kalibu kami. Kami ndai medo tambah. Kamu gua kanindu. Gelah belaskan kami menanak buru kami. Egia indandeng gonde oge ndu. Oh, di bagai engkau mahuli. Sebesita kam kakak kami terigat. Ni nanak beruta guru sing mergana gonde yoge na batu si malam-malam menandai lit buena 24. Karena sadenda uganindu. Anak baru kami, engkau kami arih kalimbo bundu ginting mani bagai peres kakak kami tarigan. Tah kami ngay turang kami buru-guru singa menjingkat kalia sedekah henda erdahin. Janah ia penggo cawir metua. Beberai kami pekrina rumah hidah kami sehat-sehat ya kerina jumpa rezeki ya kerina jumpa pendahin ya kerina. Maka saada cakap kami mindong enda kami tambah. Atur kendo. Sigalang na. Kalimbu kami enda tambah nasi krin. Enda pagina buru menteri tengah jabundu. Si majekan lape-lape indu bas kerja indu pagi. Gelah olah kam kenalas. Iya me pagi sindungi dah Hindu. Ajari indu baba indu pagi iya. Tandana pagi tendu keleng terenak buru menteri indu. Lakon du sikitik nape pagi. Tenah kendu iya dungisa. Alau kendu pemendon du sigalang. Beberapa kami endang gomeir jabu. Oh lengah. Oh beberapa kami enda kami kerina puang kalimbu bundu. Tanda-tanda indu kami kerina mamandoi ginting manik. Kami dah ndu magating entrem tandai kami beberapa kami maka jumpa ke darat bacing lan nebo tandai kami maka ngarap kami kam sinandai sa kami ija kami pagir tenah krina mamandue lampas kami pagir enda ulihkan kami sitik menkam enda pagi-pagi kendu teman du sendalanan toto kami kampe lampas jumpa tindung ngena jumpa pencarian kam bujur. Sentabi kalibubu ngau banci kami surut. Ibas panggung du karibandu kata tenah.
kata Toto, kata pasu-pasu. Engkau banci kami surut. Ya bujur. Ya, menkam puang kami ginting manik. Karena ngoge pengalon puang ni puang kami setepu mergana kami nge erbelas takam. Ya sentabi kalimbubu kami setepu mergana. Ndai ngore anak beru menteri kami tarigan mergana. Mereka morah-morah menkam kalimbubu kami setepu mergana. Wis kapal bagai perikut ras batuna. Coba dagai iyo gendo karena batuna. Ya bes kami kali membundai ngo ialokan kami cuman kamlah ngo gesa man bandu impal kami bawa Stephen coba ogendo. Anggo kami 10-2. Pas. Ya bujur ijendang ngo suh bes kami adi kami tina labo mindau tambah saja ngenca ija gel turang kami uga jingkat na kujabu kami ula kurang indu manik mergana bagai pe krina res tarikan mergana asal lah kurang itu saja gelana uga gelana gel pengkelengi turang kami nanai kami ngo malam ate kami bujur. Ya kalimbubu kami karena ispesandu enda kami kari pesah saman anak baru menteri kami ijai bas pesandu kari gelah na jenda nari gia pagi kulebe amin gia turang kami lanai i rumah beberi kami kiri nama jingkat tetap ndahikan kerjando lid kari waktu na i aturkan anak baru menteri kami jai kari erbelas kam nahkan pedah-pedah baci dagi kami surut ya bujur deh anak baru menteri kami. Ya, menkam anak beru kami, anak beru tarigan Sirulo, kutengah hendakam, bagi katanta siribinai makai pedalan menda benang setelurupan andang anak beru, maka asa bancina pulung kam krin anak beru kami di tengah jamburenda. Maka kami ngendate kami ngendeskan sama gelah pudiwari anda pe tetap iya rejejehen amin penade tengah lane i rumah gelah tetap pagi iya pe rejejehen manbandu kalimbubu si mandadareh bas tengah jabu kami. Man Bandu anak beru jabu anak beru kami tarigan idah kami ibegi kami igejap kami setiap kerja jabu tarigan anak beru kami ngenda sisikap amak ingan kami kunul ngenda simbaikan lau maninemen nakan pangan. Maka wari sendah kelawasan turang kami beruguru singa. Arbelas zaman kami. Pedalan pagi kampil rah tuk-tuk. Mana nak beru sekonak beru menteri. Sebab kami pagi kampil perlebay jabu tarikan mergana. Gelah metungung mahaga. Pagi kalibu tarikan mergana. Kami nak beru menteri sindungi kerja. Simajekkan lape-lape. Galola kenalas pagi kalibu tarikan mergana. Aina tukurundu kampil si mejilena sin teguh tahan rasa lalap. Ras tuk-tuk si tahan rasa lalap. Metungung bandu kerja kalimbubu. Dungindu pagi kerja tarikan mergana. Asa dung. Sontar kendu pagi lape-lape maka kambanci muli. Aindam pesan man bandu. Ngwalau kendu. Sehat kam. Megegah kam. Bujur. Anak buru kami. Ngopedalan kami. Mana anak buru rasa ndak belum terindu. Kayak nari atendu. Uwe, yang gue merandal, gue baca kam surut. Perpulungan sir morahate, perpulungan sikelengi Tuhan. Pertama, si katakan bujur mandi bata,
Ijai ibas lias ras perkuhatena, baci dengan kita pulung ibas jamburenda, amin pe iluh ibas mata. Ijai ibas wadi sirbi, nande tengah jabu kami, ngoleben ngadap mandi bata. Maka mankam sini hawati kami, kaling bubu kami, guru singa margana, ras temandu sendalanan kerina, bagai kape ginting margana, sembiring margana, terus ke pekupuang kami, ginting manik, tarigan, bagai pe puang ni puang, si tepu margana, ras tarigan. Sini hamati kami, kam tegun sinina kami, apa ipe kam lar dobahan lar pilihan. Sini kelengi kami kerina kam, anak buru kami, apa ipe lar kesilahan. Baswari si sendah, kemalangan menda kami tarigan margana, tapi tek kami kampe tegun sinina kami bagai pekaling bubu kami rasana buru kami kebenen ngenda. Emang kaidungi menda dahin ngalari utang adat nande berukaro ibas warisi sendah. Kaling bubu kami, senina kami, anak buru kami, idahandu kami, tuhu paguh, enterem. Tapi si tuhuna, mbueng inda kekurangan kami, ibas mengalo-ngalo kam. Kurang penduduri kami isap, pendudurkan kami kampelman bandu. Sienda kerina, ulah tama-tama sangkut ke pesuhndu. Si berbagai yang cabuluh kami kali bubu, senina kami bagai peman anak buru kami. Enam kari tetap si mana jara-jarandu, si man tupak-tupakandu. Gelah tetap pagi kami mentunggung tarigan margana, i tengah peradatan kalak karo si mahuli. Enam lebih kata pengalong-aloman bandu kerina, bujur ning kami ibas kerhendu kerina, nehken cedaate ibas warisi sendah. Bujur man banta kerina. Perpulungan siklengi di bata, sirate ceda warisi sendah, perbahan kaka ngolaus ngadep di bata. Jadi man kambang kami agindu anak ndu singgon dekah ras kita i tengah Bandung enda bas klausen kakenda tuhu-tuhu ceda ate kami. Tapi bas kamlang asube pagi lit dengar kami agi-agindu bagai PKK krina ngep kam bas perdalan geluhndo sindalani kupudiwari. Maka bagai mengenca kuakap kata bas kami nari seninandu jenahman anak-anak kami ya arak-arak abang enda sebab bas kelawasan kakenda iya si tuhu si kebenen sabna teman geluh jenah harapan kami mankam krina senina kami warisi sendah nggo berkat rakutna. Ada yang nggo berkat rakut deh tapi sing rakutkan saja dengar. Basye senina beloh-beloh kam nendangi kakak abang enda. Gelah iya pe malam Athena bas lakon-lakon si gua parupa pe kam lebih menjingkat nandangin dahi kali bubuta guru singa mergana seh ku ginting manik mergana teman sendalan nakrina basye pagi latri dah kakenda berkat nading kentarigan mergana. Jadi harapan kami ras-ras kita radu si ajar-ajaran ka kita senina anak kami
bagai mengenca harapan kami seninandu merambara di bata si masu-masu bas perjalanan kakenda ras kita si tading kena warisi sendah. Emca kata kami si kurang lebih na tambahi teman kami sendalanan. Ya, apa yang hari kita sinambahi sa? Si nari tambahi kami ibas kesempatan enda kami biak seninandu tarigan mergana kerina ibas kelawasan nandai kekelengan ta. Jadi tuhu ceda ateta ibas nadeta enda nggo nadingkan kita kerina khususna bapa rasnina kami kerinana. Tapi bagem kepekan kegeluh ini bahwa pertibi enda laban cilang seh paksana nggo kaki iya kita nadingkan dunia enda. Jadi adina lebih artina nandai kekelengan brukaro nggo nadingkan kita pe pagi seka paksana ibas hal sebagai darupana. Hanya tentu sebagai kalak sirkin itu kan kita mantuhan. Kalak sirkin itu kan kita mantuhan, maka sirelakanlah karena klausen nandai kekelengan taenda. Artinya bahwa kita maka ia nggoiska pun Tuhan di bata ingan na ibas kerajaan surga. Maka bagi katandai adi ceda teta ceda ngateta ibas hal sebagainya. Tapi tentu si balang ikalah basukur nukrina semboyak kami senina kami maka iberikan di batang pergegeh ras pengapul mankam krina keluarga. Jadi bagem tetap amin gia nandai brukar ulan ras kita tetaplah sijalin kersadanta. Jadi pas kita krina tarigan mergana silit ikuta Bandung enda. Jadi bagem sitik kata sekun kami manbanta Tuhan si masu-masu kita krina. Bujur. Ya, bujur manbandu kalimbubu kami target mergana. Jadi tegun senina si pemeren, si paribanan, si pangalon enda cakap dukrina. Iya, bujur. Adi bagai tatap ndu sekenari gelarna turangku banci rahainda kam sambil nalami keluarga. Kaling bubu kami, Guru Singa Margana, bagai pekam, kaling bubu kami, Ginting Margana, Sembiring Margana, terus ke kupuang kami, Manik Margana, Tarigan Margana, terus pe kusi tepu, Baswari sendah, Mama, idah handu kote daging kami, kote kula kami kita kena di tengah jabu turang dulanai rumah. Maka erbelas kam mama, beri kata pergegeh nadangi kami anak berundu bas kami kote amin pe teh kami bas kami kote. Gelah lu bagi tetap pagi kami anak berundu baci sehat-sehat krina numpak-numpak kam. Maka alo kendumi enda mama erbelas kam. Man sembuyak kami, Ginting Mergana, Sembiring Mergana, endang gose acara, nah kan kata tenah, kata pergegeh,
kata Toto. Sembuyak kami, ibas paksenda, kam kakak kami, ibas jabunta, bas jabo nak buru tarigan margana. Ay maka kam lebih ngerana, kakak kami ginting margana, hari-hari kam ras sembiring margana. Kami ngenda kakandu, bukan du jalan. Kujada gimana kami kini. Iya, man bandu kalibu kami manik margana, kupuang di puang kami. Radu tedis kita, peganci-ganci kita ngerana. Bagai gia kalibu kami manik margana, kam kalibu kami, labo kam, kami pang lebih kam lebih ini. Ya, yang gusto bas kami, kam kakak kami tarigan gersang, kam lebih ini. Oh, jadi bagenda jakam dai. Ngose enda bes kami corong enda. Karena akap kami muhuli ada pesah henduman Kalimbunta. Deh, bocor. Ya anak bro kami, bas kami Kalimbu Bundung ngomenda seh corong enda egya lit jenda Kalimbu bu kami setepu mergana. Kam peseh sa kami. Stabi Kalimbu bu kami, kam kuakap lebih rebelas nih. Ya, bujur, corong kehamatan ngusuh bes kami, ngombuai katakan kami bujur, tapi bagi dia rentes dulu lebih dalam maka banci kami kari mentas ulan air namur-namur, deh. Bujur, ya anak buru kami ngur sadari kami, kamlah lebih mengerentes daline, maka rentes dulu lebih nih. Iya, gua kita ngerana man abang ta, bukan du dalan sebuyak nina. Gua sepeseh man kalibu bunta, kam ngena dalan na kita pulung nina. Seh kupuang ni puang pe, kam ngena dalan na pulung nina pak kita gursinga bergana. Apa kita si lebih ngerana, singudana lebih ya? Bujur ni taman Tuhan. Perpulungan si Ercad Ate. Perpulungan si kay Tuhan. Jenda pigi-pigi si kulewan. Lika pa sakit iturang kami. Ngok kami sehat na tayo. Muli kami katuanin ko. Muli pelulalaking kunina. Sakan sa kami ikutan ko sa kaya Britana. Ngok katambak panakinanday. Huwag din malaking karikpi baganda tuturin na natay ko. Sabkan kami pikuta. Lada bon teramkal. Sada na kamukuh kalatiba at ngarang-arang kya. Lagi tabakin-bakin sada pa'y terjengkatuan dan sa. Kalau po. Haman balo ka man buru kami. Kata si Kuagila, may makatangtang ko katakman balo. Manan silih kuras memberi kami krina. Sadangan sani ko man balo kam krina memberi kami. Baik si laki, baik si beru. Persara-sara lah hari itu engkelengi silih ko iba pandai. Gelah na rasain na iya. Man balo kami anak memberi kami si dua si laki. Memberi mama na. Kuakap dekam. Adi jenenari kepudi. Olah min sempat. Bagaimana jadi anakku. Kuakap apa na bisa. Kekana-ketem na. Olah min tambahi. Ketematay na. Sepahuli lah gelah na. Malam materi sepat. Adi bibit nanti indu. Ngomesi padan na. Terjeng bagai mengensa. Ay mesti mukuh na titi bata pa'y. Minggu bawa kali krina, kelengidu pagi krina silih koy. Ugagin pagi cibal na ari kam krina ular urubat. Lang bayak pe kamal di rubat krina larguna. Basa aku bagai. Minggu dah ko. Pakena kena kelengi ba pandoy. Dua anak kenai, kening terutama nakal. Turang doin termkal beri kaina mana sunna. Aku pernah 20 kalau 18
Legenda sumbiak ko si Jenda, iyan ang bahisa. Hindi. Kami perbapaan ngong rana sada. Maka kemerahan kami atur kendo. Perpulungan si Arcedate. Lah ngadi-ngadi si katakan bujur mandi bata. Sebab ngoyara-ara na kita asa gundari. Maka ibas perdalanan adat kakakku, kakak tuaku, nande Edward. Ngadapku di bata. Terus yara-ara di bata. Maka si katakan bujur mandi bata. Kami jenda mereka siti pedah-pedah mankam bebre kami. Kakak tua kuenda, kakak si sangat baik dan menjadi panutan ibas kami guru singa. Ras guru singa. Ia rusus mereka semangat man kita krina. Gundari yang go ngadap mandi bata. Maka pesadalah arih nukrina. Jadikanlah nasihat ras perbuatan kakak sebagai panutan ibas geluh nukrina. Seh ku anak kempu. Ulah kena rubat-rubat. Sada arih kena. Kelengi bapa. Kelengi turangku. Sebab turangku pe fisik naka nggo mulai lemah. Maka hibur ia setiap saat. Kami labo beloh mereken pedah-pedah sebab kami pe kehilangan kakak tua. Minggu si lewat sekal riah nakapna bereken kami aman. Tapi gundari ngoyang ngadap mandi bata. Enda krina praten di bata anakku bebreku. Maka pengharapan sajalah kita manbana. Pindo pergagah manbana. Maka kita lega janah kuat kita iban di bata. Endan caibas aku nari mungkin lit nambah hisa. Anak buru kami, si kelangi kami, bujur cinta sekeman Tuhan. Ija ilu bas mata pe kegogon erketeikan keserangan. Banci dengar kita hari. Banci dengar kita rasada. Ibas ngalaukan sila bagi ukur pe. Rasada dengar kita. Silih kami. Ibas waris serbi. Turang kami. Teman duari. Teman du tawa. Teman du ngandung. Teman du rubat. Ngolawas. Nandingkan kita sili. Makai bas paksa enda sada kata kami kalibundu kursi ngamargana. Kami teman duari sili. Kam penggading-gading kami. Kam singajari kami. Ibas dahin kami si picit pe pagi. Meriah ceda ate. Oh lakal pagi bandutan dana sili. Turang kami lane rumah. Jadi bagian beberi kami sidi laki sidi beru. Kai pernah i begindu. Kai pernah i dahdu. Kai pernah i gejap kendu. Karena kekelengan kakak tua turang kami man bandu ras jelmasin terem ras kami. Dalankan beberi mamana sidi laki sidi beru. Si pernah begindo idah nu gejap nu kekelengan tua nanangi kami. Terus kendu pagi beberapa mana. Sila akak mendu pas pagi perbahanan turang kami. Tading kendu suruh ndu babana. Tapi tu kami toto kami. Ibas dahin kami pagi beberapa mana.
Ola kal trida turang kami lanai rumah. Enda kang pengarapan kami man Bandu. Gala ola pagi penananan turang kami berkursi lanai rumah. Tulpak pagi dahin kami Krina. Baik meriah, baik ate ceda. Jadi bagem beberapa mana. Sitik pesanku man Bandu. Ibas kelausan tua jangan ada bahasa kenapa. Olalit bahasa engkai. Olalit bahasa kenapa. Rubat kam kari latih kapdu. Engkai maka Jakarta mate. Engkai maka juh mate. Jangan ada bahasa kenapa. Olah nalit bahasa engkai. Kenapa mati mamak saya? Engkai mati nande saya. Tahun pagi min, 5 tahun nari min, erjabu min anak kue min. Olah. Adi pakai itu bahasa kenapa dan engkai, kamu rubah ras Tuhan. Maka kasih terjadi, itulah perjalanan kakak tua nandai itu turang kami. Pesanku, sada katandu, sada ukurnu, sada tujuandu, engkelengi silih kami. Adi syukuri bagas silih ngai si hancurna pemikiranna. Teman na ngandung, teman na tawa, teman na rubat, teman na curhat, teman na sedih. Adi kam kari mulih kujabundu, lana buingan duka ketua kami. Tapi silih isi teman ng rana. Pesanku, idah silih sada piola kam sedih. Terhibur kam, galola lebih sedih kari silih. Latih kari akapdu. Adik kam sedih banca pulih silih. Tapi di silih lebih labuh kari latih akapdu. Ay makana beberapa manasi di laki. Lias kamanasin tua. Beberapa mana persada katanu. Sada surah-surandu, sada tujuandu. Ras turangdu, ras ninandu. Engkelengi silih kami bapandu. Gelah lu bagai. Laya merasa kehilangan. Ras laya merasa kesendirian na. Persada kata kena. Mungkin enang pamir belas. Ibas kesirangan olah kam celus. Olah kam papak. Tetap deskan man Tuhan. Enam totorah pesan kami. Sehat kam Krina. Di bata sirdahin serta ras kam. Seh ku jabudu. Seh ku kempu kami. Bujur. Apa yang narik kita? Man Bandu sinina kami ginting ras sembiring. Kami sininandu Grusingan. Gak usah ada kata kami. Terus kedua. Pertama-tama bujur si katakan man Tuhan. Bujur. Man kam silih kami. Kakak Bapak Edward. Kami pe jenda tedis. Tuhu-tuhu ibas kelausan kakak. Megogo kalate kami. Tapi hendak kap sadadalan si terbaik ibas Tuhan. Maka bagian yang berberi kami Edward arak-arak silih henda. Krina kam tetap ndu ula berendu lolah-lolah. Baba usur kusi meriah. Gelah pagi ibas kelausan kakayan DP la jelalap ukurna. Bagi kape man kam krina bebre kami bre arak-arak silih bapandu. Sebab adelaje kam naring kari simetak segelah teridah laje kaka. Bagem bebre. Kami pe megogong hati kami. Tapi ingin terbaik bentuhan. Kata enda kata tambahin dukan. Di dalam kehidupan kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan.
yang sering saya tahu bahwa hidup ini adalah kenyataan. Kenyataan nandai kami, orang tua kami sudah tidak bersama kita lagi. Inilah hari terakhir orang tua kita bersama kita, dan itu kenyataan. Di dalam hidup ada 5 yang tidak bisa dihindari. 1 itu menjadi tua. Yang kedua itu sakit. Yang ketiga itu dipanggil Tuhan. Dan lainnya. Ini yang diterima oleh setiap orang. Saya hanya ingatkan untuk senina saya dan turang saya di sini. Khususnya yang kami dekat di sini, turang kami adalah Rina. Jadi untuk turang kami, bapak kita ini paling aman tempatnya berteduh adalah di rumah atau dirawat oleh anaknya perempuan. Atur kalian. Bapak kita ini butuh kesabaran. Kalau dilihat dari kondisi bapak, butuh kesabaran. Tapi mestinya banggalah kalau masih ada kesempatan mengurus bapak kita. Ya, harus bangga itu. Mudah-mudahan terus sehat bapak. Itulah pesan saya. Hari-hari kalian berlima, di mana bapak senang, ajak dia. Makasih. Ya, ngodong beskam guru singa. Oh, ya, bagai seh bas kita Kalimbubu singa lo morah-morah ginting manik rikut ras tarigan gersang. Bujur dengan taman di bata sebab walau pe ilu bas mata berani dengan kesempatan membantai bas sikir warienda guna pulung dengan hari-hari guna peberkat turang kami ketua kami kuingan sirah selalap. Jadi selamat jalan ketua, engkau kam sehat. Lana elit pinakit itu. Sehat-sehat kami kirina taring kendu. Bagai peras beri kami. Sini laki ras bagai peras di baru. Toto kami. Maka dibatalah mereka pasu-pasu man kami kirina. Ras berberi kami. Ras berberi silih kami. Sija kesehatan lebih bagi si kurang. Jadi harapan kami. Ibatalah si masuk krina si mereka pengapul man kami krina si tadingkan ketua kami enda. Jadi man kampe kakak silih kami sehat-sehat kam silih maka dengar penggurun beri kami. Jadi orang tua di tengah-tengah keluarga. Maka malam mati kami, didengar singajari kami, sebagai beri kami krinana. Sehat-sehatlah kam jiranari kulube. Walau pekat turang endang kuleben nadingkan kita. Bagai kape man beri kami krinana. Bagai pesil lagi rasi diberu. Persada-sadar hindu krinana. Gelah hula teridah. Turangnya adalah jauh lah ras kita. Ulah akan rubat-rubat persada-sadar Hindu. Maka silih Bapak andupe banci resehatna. Malam mati ngenen kita krinana. Endam kata siti bas kami nari, kata kami ini kata tambahan. Pertama lebih bujur sikatakan mandi bata. Ija ibas kelawasan nini
Kalau senini ijan derbi sehasagundari mesti lakukan prosesi MK penguburan na ijenda mankam ningku sekali beberai kami bagai pebulang tuhu gundari langagwa tendu morahna pagi-pagi warenda tentuna ngom pagir kunai-kunai ukur ndulan elit nini bas tengah-tengah jabu. Sienda ija piga-piga wari si lewat ngo si brenakan nini tuhu ya pemriah ukurna ija idah kami kam krina baberai kami asa ukur ndulut asa gegeh ndulut idah kami keleng kelaten duman nini ras bulang sadang idah kami arihdu sadang enca bagi bulang lanelit nini enda tetaplah uga pengkelengin dunang dangin nini sap ni bulang pe pisik nanggom kurang enda pe beberai kami tetaplah adab duni bulang enda gelah ia ulah merasa kehilangan nini sap idah kami kari selama enda nini ras bulang uga pengkelengin bulang nini ruh kami kuja adi bulang enda bulang nina siap adi bulang menjingkat ke ngurus nini enda endam ibas penading ke nini buru-guru singa sehat-sehat kita tading kena ersadar hindu makana kampe tambah-tambah rezeki hindu ulang dekah sakam lolah-lolah adi sedih pekam sedihlah kam kangen sama nini ulah doh dahu kurundu tetap berpenalaman di bata aku pe Cibarem sebelum ngeranah bujur perpulungan si Erceda ate ibas warisin derbe turang kami buru-guru singa gondungi padan naras di bata tading kena kita kerina aluara penta sehat-sehat kita kerina mejuah-juah kita kerina ijenda kami ngerana ibas tegun kalimbubu singa lo morah-morah mankam kerina beberai kami adi idah kami selama enda uga perbahanan dut manturang kami enda tuhu-tuhu malam kel ngate kami natap-natap sa saja te kita karena kegeluhan laki kita meteh sa tuhu-tuhu idah kami keleng kelatendur nan turang kami nandendu tapi nina di bata kepeken kelengan nate di bata maka beluhen ngek ia nami-nami sa turang kami maka basadena ning kami mankam beberai kami bapak ndu i rumah idah kami kondisi na pe sesuai ras usiana perlu ia perhatian khusus. Maka ning kami mankam gia nandendu lanai i rumah sahkendu kekelengendu si iba denga si atendu sahkendu selamenda menandendu peseh enda man bapak ndu gelahar bagai baci silih kami ningku sekali ia pemeriah ukurna malam matena maka persada-sadari hindu beberai kami sidi laki rasi di beru gian nandendu lanai rumah ula pagi tridah banduman kami memandu krina lanai rumah turang kami katawari gia pagi kami belas ertenah nang dangi kam anak beru kami rehlah kam krina bagi selamenda uga ibahan turang kami semasa ia sehat denga la pilih-pilihina kami kalimbubuna katawari pe kami tenah menjingkat iara maka reh ning kami mankam persada-sada ari hindu khusus naman kam beberai kami si dilaki bagi kata singgorah lebendai bas piga-piga warisi lewat radu ras kita nehkan kekelengan man orang tuandu reh kalimbubundu guru singa mergana babanakan tasa sada-sada kriahan ukur man banta pak
sie meriah kal ukur turang kami. Siang kelayo na ngalo-ngalo kita kerina. Asa susurangkan entah bekap naman ca. Langdat kami berita sope dengai man pela buatnya na bagi. Tapi icidah kena kriahan ukurna ibas pada waktu saat sangareh kerina kalimbu bumbabanakan tasak. Endam kepetan tanda-tandana cidah kena man banta bakal ia lawas nadingkan kita. Maka toto kami kalimbu bundu sehat-sehat kam kerina beberai kami bagai berasilih kami. Jumpa pencariin kam. Tah katawari kagia pagi tedeh hatendur nen orang tua. Baci karsa ada rindu guna berikan kehamatan mansilih kami si rumah dengah. Bagendam anak buru kami kam guru singa mergana resentabi aku man kam. Ibas waktu sis kalenda kam anak buru kami. Langs tuhuna kam guru singa kam kalimbubu kami. Agiar kita kan turang kami buru-guru singa beberapa ginting manik. Sekalenda kami jadi kalimbubu. Jadi resentabi kel kami man kam krina guru singa mergana ula kel kari kitik ukurndo. Entah ibas ijagia perbahanan kami ras pengerana kami lapas bagi pengakap do. Bagendam si baci sehkan kami belas-belas basuari si sendah lit dengar kita bas ginting kam bas tarigan. Ya, bujur ibas kesempatan enda. Sentabi aku ngerana aku kelenda erdandankan puang kalimbubu. Langsung kahenda mau bagai erbapa aku man bapa enda. Sedekah enda kami sada sektor kami. Sada sektor mencegah embara enda sada sektor kami. Dekah kami sada sektor ibas perpulungan jabu-jabu mau bagai jarir bapa aku enda turang kami kerina ras semboyak kami. Jadi semboyak kami barenda erjabu ras kami marenda naruh kenca ku pasir jambu ku ingat dengar berarti nggo 3 tahun barenda ras bagi dekahna kami ras ada perpulungan janah ibas pemekaran dungna pisah sektor kami mencegah ibas keadaan sebagai rupana hubungan baik ras kekelengan kami nandenda bagai pebapa ras turang kami kerina janah ibas suari sisendah ia laukan kami wis kapal baju kapal endam tanda kekelengan ingan dudenga kepikan kami puang kalimbu bundu tarigan gersang mergana jadi ibas kam krina ingat dudenga kami puang kalimbu bundu tentu sikatakan bujur man Tuhan so bagaikin harus na pradat kita kalak karo janah adi ikat kendai kadang sebagai pana berukara nadingkan kita tentu bagi katandai ceda teta tapi berpengen Tuhan maka ula larut kita ibas kecedaan atenda sebab kerana enda la terlepas ibas rencana ras kekelengan Tuhan jadi ibas kesempatan enda kami ibas puang kalimbu bundu nari katakan kami ikut recedate kami ikut recedate janah tahu-tahu kami man Tuhan maka kampe keluarga kerina keluarga besar tarigan mergana ras guru singa mergana maka lampas kam trapul Tuhan si masu-masu kita kerina jadi bagaimana kata gendek ibas kami nari bujur ras menjuah-juah kita kerina ya jakam dana puru kami bas kami kalimbu bundu singalo morah-morah godung
Ya, eman kam kalimbubu kami si tepu mergana gundari tegundur belas kami gundaring nehken telah-telah ndih. Ya, bujur, pertama-tama si katakan bujur mendibata, ija ibas paksa enda, ibas suasana berduka pe baci dengan kita radu ras krina pulung, lakondungi peradatan turang kami berukaro, ijenda kami ngerana tegun singalau perkempun, kami pe ikut rate ceda, lakam ngenca anak beru kami manik mergana rate ceda, kami pe ikut berduka ibas kelausan anak beru kami. Ras membantu beri kami krina tarigan bagai berburu tarigan. Ija idah kami selamenda kekelengendu. Uga ngarak-ngarak kakainda. Piga-piga kali pe kami kudus tira ku rumah idah kami uga kekelengen. Si lanai kami ragu tentang kekelengendu nang dangi kakainda. Tapi bagi gia dipata kepeken ngulit pada naras kakainda. Janah sada pesan kami, ija kakak berukaro lani rumah, maka ning kami min silih kami litading gundari ikelengindu. Terlebih-lebih membantu berberi kami nanti dio, si itak kami selama ini kami ngeres kakainda silih i rumah. Sehingga mungkin kami lebih berduka, ia kami sehingga sabar-sabari berberi mamana. Ija maka bagi ningku kuida uga kam kata warik paksa pe sigap ngarak-ngarak kakaida. Jadi gundari nggo tambah silih kami jadi anak nu simen arak-arak kendu. Jadi sabar-sabar kam megeguh kam maka banci kam ngarak-ngarak silih kami. Kami pi tertengdena mengenca bujur. Ya, syamati kami kam kalimbubu kami tarian mergana. Ngonder belas krina kalimbubu. Gua ngenda halo indu sitik ke bawah 2 karena belas-belas kalimbubu ndai. Sini hamati kami kam kalimbubu kami. Apa ipe kam larndo bahan. Bujur mama. Ibas krina. Kata pedah-pedah. Sini berikan duman kami anak berundu. Berakata enda kari tetap baci. Jadi pergegeh bas kami. Anak berundu. Gelah lu bagai pagi tetap baci kami ini natang-natang. Numpak-numpak kam kalimbubu kami. Bujur kalimbubu dibatar semulih man bandu kerina. Bujur. Sitik kelate kurbelas jenda. Ngomin lengkap kalde ibelaskan anak kami kerinana. Tapi adilah kuturikan isi pusuhku membok kewakap. Jadi bagenda kalimbubu kami lakap ku lebuh sada-sada kalimbubu kami respon kami sebab aku perlu pakalakna. Jadilah kariku lebuh kam sada-sada magelut kam. Jadi bagenda kalimbubu kami melala kal bujur katakan kami ngomelala kal pedah-pedah ndu sikap kal pengatur kendu kakak tuwe dah berkat dahi dibata. Jadi dibatalah si masu-masu kam keridana mindo kami seterusnya pe bagelah pengekep ndu pagi anak-anak kami jenda amin lagi ya kakak tua lah ni rumah. Jadi dibatasi masu-masu kam kerinana sehat menjual-jual murah kena rezeki indu. Jadi man puang kami pe kerinana lardo bahan melala kal bujuri katakan kami puang kami geloh dengan agak kami nande kami beruginting dube ras kami kempusi tepu mengharga dengan kal kepe. Jadi endam kata kami sehat menjual-jual kam kerinana pemindon kami kep terus anak-anak kami berutarigan ras tarigan mergana bagai peras kakak kami adik kami kedohon labo banterban kami rusur ku jenda. Jadi entah apa ikam lagi nande aku ngogirah pudin kuturikan kakak tuenda si nomor sada aku si nomor waloh kami sembuya. Jadi bagendam tagemlah lagi kak ndu kekurangan kami rah kami gujena ulah kal tamas-tamas sangkut ukur ndu kita kedohon tama kejuah-juahan membantah kerina.
Jadi mana anak kami pekrina tarigan mergana ras buru tarigan. Anakku tetaplah resada arih ke negrina anakku. Engke lagi bapa teh. Jadi tatap kerina kalim bubute ras puang tenakku. Maharga keleng kala tena kena kerina anakku. Jadi amin lagi lane rumah nande kene. Tetaplah ikuti jejak mama kena anakku. Adi ning kami terjilen, terhulin ban bagi mama ndue. Ras bapak ndue anakku. Kerina teman itanah perlajangan anakku. Jadi resada arih, resada ukur kena kerina anakku. Kelengi bapak teh, sekala teh kuah nangadani anakku. Jadi bagi-bagi nam kataku anakku. Sehat menjual-jual, murah kerina rezeki kena anakku. Aku pila belum gedang rana, jadi bagian kali bubu puang. Entah jaga kekurangan kur belase. Ulah kau tama-tama sangkut dukur ndo. Ya, tama kejual-jualan man bantah kerina. Aku pila belum gedang rana si barem. Dibatasi masuk-masuk kita kerina. Bujur. Maka man bandu kerina kalim bubu kami. Tetap nduge sekali nari. Turangku. Puji Tuhan, ibas ciger warenda, segejap Tuhan sirdahin, si serta tengah-tengah ta, ibas kelausan turang kami, nanda indu beberapa mana, banci dengar kita sada ari, sada kata. Emak ibas wari sendah turang kami buru kursi nanggolawas, ibas ye. Ban kami tanda kekelengan. Icabinkan kami kerina mulai silih suku kami beri kami. Tanda na turang kami lene rumah. Kami teman duari. Kami teman dungadu. Tu kami. Maka kami ngan kami gani-gani. Kami ngan pagi sindung idahin kami. Bagi si kitik, bagi si galang. Tu kami. Maka turang kami buru-buru singa pengharapan kami rumah lalap. Guna ngajari babai kami. Guna ngaturkan ibas dahin kami. Ibas paksela silih icabini kami kam. Megegah kam silih sehat kam. Gia turang kami lene rumah. Kami teman lu ari ganti turang kami silih. Megegah kam. Kelengate kami tere kam silih. Sabinkan. Yaman bandu beberapa kami Ilyas. Kanda cabini kami kam nakku beberapa mana. Sanggup kam mencari tadingkan turang kami. Olah kerpenandan kam ilane rumah turang kami. Tetap mengipagi kam kuda dalan kami. Bagaimana teruskan manucok. Jadi beberapa kami si diburu. Endam kami memandu. Latih kami sirang ras kam. Arkiteken ke ketua kami dari rumah. Tu kami. Maka keleng atendu.
tujuh kendulak man kami. Dek kami gegeh nu tungtung kendu, gunan dung idahin kami. Sabini induk rina. Jaka mereka lembu kami targan mergana. Enandai pasu-pasu ras tau-tau bundeskan kalimbu nandangi kam kerina kalimbu kai targan mergana. Gua ngenda lo Indu Siti kai si diturikan kai ngosiban kalimbu enda nandangi kam kerina kalimbu kami. Turikan du. Ngaloi sanande, kam sekali ngaloi kam harus tambah-tambah kami lalap mengatakan bujur man bandu kerina na kalimbu kami. Kataku sindai mekuli-hulihi tambah-tambah kerina rezeki indu ras kesehatan kerina ibas kam ngop anak kami ras kakak kami. Jadi katua tuhu-tuhu ngom malam kelatendu berkat dahi di bata katua sikap kalban kalimbu teras puang te krina makaulah nair si murah-murah katua sehat menjuah-juah kal krina kalimbu te tading kendu ras anak te krina nalar do bahan tarigan si jendepe sehat menjuah-juah kerina taling kendu katua. Jadi bagem kataku ya sehat menjuah-juah kita kerinana bujur. Bujur man bandu tegun kalimbubu kai singgo pesehduman kalimbubu kami targan mergana. Besadenda malam mate kami kerina natap-natap kai singgo bandu nandangi kalimbubu kami. Dagi gundari ngoka kambanci kundul kingando kundul. Perpulungan si Receda Ate. Pertama-tama si katakan bujurman Tuhan. Ibas kesempatan nenda baca dengan sehat menjuah-juah kita. Amin nape kita lit ibas Receda Ate. Maka ibas Pak Senda pajak cindra kami jenda teman dosa ada perpulungan mankam silih kami Bapak Dios. Ras turang kami nadi Dios. Kita-kita kekelengan ta orang tuan ta ibas waris bingung ngadap man Tuhan. Maka ibas Pak Senda kami krina perpulungan Tarigan Rasanak Bruna Bandung Selatan ngatakan ikut Receda Ate ibas orang tua ta ngadap man Tuhan. Toto kami krina perpulungan megegeh kam dibatasi ngarak-ngarak kam dibatasi meregegeh ras pengapul. Kelah banci kam mengalahkan situasi enda. Bagai peman bapa, sehat-sehat bapa itaring kenande, bapa pesehat ia, Tuhan tetap sinemani kegeluhana. Teram kami jenda teman-teman dosa ada perpulungan, rehibas kesempatan nenda, mengatakan kami krina perpulungan ikut Receda Ate ibas orang tua tanggung hadap man Tuhan. Enda mesti kata si banci seken kami, tak banci tambahi teman-teman kami. Si katakan bujur mandi bata, rulih-hulih kita ngatakan bujur, perbanseh Pak Sana, Genduari, kita ibaratkan di bata, kejuah-juahan ras kesehatan. Manturang kami, nanda Windy, 1000. Jadi bas kelawasan kakenda, tuhu-tuhu, ya perpulungan Tarigan Rasanak Bruna Bandung Barat ikut Receda Ate.
Jadi basienda gia kakang go berkat tading kena kita erturang ersenina ibas kam ja pagi latih kapndo ngata kam ku perpulungan terem kami jenda turang do ras temandu turang. Jadi ula tridah klawasen nandeta warisi sendah pagi kedunenda bas kam latih ras-ras kita. Jadi endam kita bas perpulungan nari mera-mera di bata sinampati kita gelah basi kita megege bas kelawusen kakenda. Cakata kami bas Bandung Barat nari buzur ras mejuah-juah kita kerina. Kami bas perpulungan kegurusian nari rasa nak beruna ngatakan ikut recedate menabang silih ras berbeda kami kerina. Jadi kami ikut toto pagi ras terusnya kita kena tontokan jabu silih ras berbeda lah lampas saya terapul kampi silih begeh kam saya kam jenare gulbe tamah-tamah lap kecikandu oleh dah jika kami turang kami bujur Menjua-jua membantah kerina kami dari perpulungan rumah Pilpil memang kami rumah Pilpil sekitarnya dari Bandung termasuk. Jadi waktu itu pernah kami ngumpul bersama dengan abang dan kakak ini. Waktu itu di mana kita Bapak Ika? Waktu kita yang kita di atas itu yang Nago. Jadi pernah kami bersama-sama itu nginap di Nago. Jadi kami dari ini karena berhalangan hadir, jadi seberapa yang hadir, jadi kami atas nama Perpulungan Rumah Pilpil mengucapkan turut bersuka cita dalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan penghiburan yang sejati bagi abang dan anak-anak, menantu, cucu semuanya. Jadi dari kami Perpulungan Rumah Pilpil, supaya yang ditinggalkan kakek ini dalam sehat-sehat semuanya, begitu juga keluarga besar semuanya dalam keadaan sehat-sehat yang ditinggalkan. Karena tadi kita ini bahwa dia adalah udah cawir metua, jadi kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan kuasanya, memanggil kepangkuannya orang tua kita terkasih. Jadi kami sekali lagi mengucapkan turut bersuka cita Tuhan Yesus yang sumber kekuatan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga semuanya. Ada lagi yang mau ditambah? Ya, jadi endam kami Perpulungan Rumah Pilpil Bandung Jakarta, jadi mankam kerina ngarap kami gianini lanai i rumah reh kalah kam madilit acara Perpulungan Rumah Pilpil pagi dalan na kita standaan kerina endam pengharapan kami bujur. Bujur ibas waktu ras kesempatan singgo berikan duman kami Perpulungan GBKP Sukabumi. Ijenda ikatakan kami Man Bandung Krina keluarga Tarigan Mergana kami ibas Perpulungan GBKP Sukabumi ikut erceda ate ibas kelausan orang tuata bas wari sinderbi amin nape iluh ibas mata bas paksa endaka tetap kita ngatakan bujur man Tuhan sebabna ibarekan na dengan Man Banta Krina gegeh ras kengasepen ibagi kami ngesedekah enda uga beritana karena orang tua ta sakit. Idah kami ngeuga kerina ukurndu ersenina erturang guna ngikut-ngikut orang tua ta enda. Tapi baswari si sendah di Batang go dalankan praten nanandangi orang tua ta enda. Jadi bas perlaus orang tua ta enda ulakam dekah-dekah sa erceda ate sebabna secara kata di Batape orang tua tendang gondat bonus si luar biasa. Tapi gelarna orang tua laus nadingken kita pasti cedang ngekel pusuhta. Tapi bandulah balang-balangna arkiteken dana-dana pe tengah jabu lit dengan siman urusan segelahna ulah kakam dekah sa terlolah-lolah kari ban balang-balang na ibas pusuhndu amin na penande tengah jabung go menghadap man Tuhan.
Jadi ibas penadingkan nande enda kak rasadana kini rasadandu tengah-tengah keluarga. Arsenina, arturang, ula karila teridah orang tua tanah rumah ya kak. Uga kam sedekah enda arturang arsenina. Adi banci itingkat kendu segelah na malam ate orang tua natap-natap kam kerina kari anak-anakna. Kami perpulungan Sukabumi bagenda dengan perah kami lang kami dari terem arkiteken mempunyai kesibukan masing-masing tapi engko kami sada arih derbi ibas pekan-pekanta endam cakap kami ras sehat-sehat kita kerina sehat kam kerina ibas penadingkan orang tua tenda ulali si bangger-bangger tambah-tambah rezeki induk kerina segelahna tetap diberkati Tuhan ibas kaisi ini surakendu ibas penadingkan orang tua tenda sebab na ibas geluh nape nggor keri-keri nukurdu gunamban ia sehat tapi ibas waris sendah nggo praten Tuhan si seh bas nerbinai terlebih-lebih nandangi orang tua ta bapak tengah jabu enda mungkin harus lebih intensif lah perhatindu adi sedekah enda mungkin lit nande teman narari amin napela nggo sakit-sakit adi jena dengan teman taarih pasti ada semangat tapi adi bagenda sangana ya kam anak-anak bapak enda harus lebih memperhatikanlah untuk sementara ini uga carandu untuk berkomunikasi menegor entah memperhatikan perpanna sebab na di sepak senda bapak enda ngenca silatih nakap narukur adi kita li tengah teman tarari li tengah teman tanuri-nuri adi iya untuk sementara enda kap do kap nanggo isi sada iya lah nali temanna tiba senda kap terbuluhlah kam kerina anak-anak segala na ulam mogogo ate bapak enda penading kenan deta enda endam kata kami arah perpulungan Sukabumi tahlit lebih kurang na pengerana kami minta maaf kami bujur. Jadi bujur si katakan man di bata sebab teridah ngasa gundari kini sadanta bagai pe arkiteken nggo ideologi di bata terlebih dahulu orang tua sini kelengi di tengah-tengah ta ibas perpulungan enda. Jadi kami perpulungan Cibaduyut Ari Ersada ibas pasar sendah ngatakan turut berduka cita ibas nggo idilo di bata nande orang tua sini kelengita di rumah enda. Jadi sada pesan kami mankam senina turang kami si tading ke nande enda tetaplah sada ukurndu bagai pe giang nggo perlebe idilo di bata nande enda sebab li denga Bapak di tengah-tengah rumah secara daging memang Bapak enda gometua tapi ibas penandingkan nande tengah-tengah rumah tentu duka paling mendalam paling irasakan Bapak enda. Jadi ngarap kami bagai petoto kami man kam krina keluarga besar terlebih tetaplah sada ukurndo ibas menghadapi situasi suga pana perenda klube. Jadi sekali nari katakan kami keluarga besar Cibaduyut sekitarna perpulungan Margasi 5 turut berduka cita dibatalah si masu-masu bagai pe si ngapul-ngapuli keluarga besar terlebih ibas peristiwa enda. Jadi bagem cakap bas kaminari Tuhanlah si masu-masu Tuhan si memberi pergegeh mankam terlebih man kita kerina keluarga besar si tadingkan orang tua teda bujur. Perpulungan Sir Cedate agenda kami terdis selaku teman-teman Bapak Kailar Nandai Kaila Ipamulang Nari adin lebih nggo piga-piga teman ruh naroh kam karena kelausan orang tua ta maka sekalian kami dah utusan bas pamulang nari ruh kujenda karena kata pergegeh ras penghiburan pagi si ban kakari khusus piga-piga waris ke depan ipamulang bas runggun gereja tanari jadi megegeh kam
senina arsagi kami nade kaila bagai peman mama megegah kama amin gia mami ngolaus leben toto kami sehat-sehat kam tadingkan mami anda kerina sibarem kata kami lani koli bujur perpulungan sirceda ate pertama-tama si katakan bujur mandi bata amin nape kita ibas keadaan berduka. Kami ijenda atas perpulungan ketaran rasa anak Bruna di Jakarta Nari. Jadi mankam lebih besar kami Bapak Kela. Ngom menda piga-piga hubungi kami lebih teman-teman ta debasi kurang sehat, debasi berhalangan. Jadi idah handuk kami piga-piga ngencasir. Jadi gua ngenda makana la idah handuk meterem sitik MK dalang kata enda ngom enda pesah kami man kita perpulungan ketaran rasana Bruna. Jadi ini tuliskan kakak pudi iluh ndai langabo kerah ngoka kita mulihkan teriluh sebab di bulan 11 ndai dekakang kita pulung-pulung jika kita ngapuli ngokalit baginda kakadaan hari nasingat bagi situlikan kepudi terus terang sangat berduka kita. Jadi mankam keluarga Sirceda Ate arah Tarigan Mergana jaga kesehatan dulu ya khususnya man mama untuk sementara enda lid min teman-teman na ari sebab mami nande orang tua di rumah teman hari-hari tu melenget adinalan lid teman hari-hari jadi ma kam khususna jaga kesehatan dupa. Aku ras Joseph Enda resnina sada kuta kami. Makan akur mama. Kami indah si melengat na, krina kita indah melengat. Duka cita, tapi lah balik krina bagesna ceda ate. Kami si bagesna. Sebab nenari radu, jemla neka radu. Selengat na. Jadi pesan kami man kama man kam impal kami, man silih kami, usahakan du lebih ya temani du orang tua mama tenda. Aku pe labu gudang sangrana dengan piga-piga kami bas perpulungan Raren tambahin du. Perpulungan Sirceda Ate, perpulungan sekali Tuhan. Nande karo, nande dangku. Ugani kurobelas nanda karo lamu gogo mukacor la naikal tertata baku turang sintengah nanda karo uganinku manturanga turang sintengah ganingku man perbanku nanda tigan bibine ras bapa bibine nanda karo nanda karo hello kameras kakatuan tandro nanda karo Gani ku pagi beri taman kakatuan tandoi nanda karo elo kameras berbrendu krina termami mami krina berbrendu nanda karo
makabagam nanda tigan bibina bapa bibina turang bibina harsada are kam kelengi bapan anakku makala pagir penandan-nandan berukarondai ngorolawas dari di bata bapa bibina turang bibina nanda karo turang singu dan rai pelngar gongo ku tangkali nanda karo hendak aku tambahi tangkalan dundai nanda meri bagenge barang ni nanda karo rasakan mamaku ni natie nanda karo kubanari kuras turang kundu sidahi turang kundun roy Bapa Meri ni kuman turang kundo magem si pala-paloi turang sehat ngakari kita si Bandung ning ku elok kendukolo ku nandeyas nanda karo Haja mama munda ini ku manurenggo Jakarta bibi ini hari Sabtu ku Jakarta ki tani nanure lanai tertima induk kerangan kundoi nanda karo perpulungan setate amin gia iluh ibas mata tapi banci dengar kita pulung ibas ingan enda guna dungi adat mama te nade karo si kelengi kami nade karo si melias enda ngopulung kerina anak ndu mama kali bubu tapi ngopulung kerina kade-kade tong ngopulung mama mamaku selah kamku surga mama ras di bata kami kerina anak-anak andu keladu permenu kebundu sehat kerina terutama bapak mama sehat bapak etading kenu mama gelah kami pe mulai kari kukuta kami masing-masing core kelukur kami nadingkan bapak mama bagi pejeda kami ngerana si Tikman teman kami sembuya kami si Jenda si tetap ngarak-ngarak mama sang iris bapak melahalakel katakan kami bujur man bantah kerina sebab kai pesi terjadi bas jabu bapak kenakit leben ku Jenda asangkan kami sindau jadi melahalakel katakan kami bujur man bantah kerina bagai peman kali bubunta kerina mama mami bulang nini melalakel katakan kami bujur ngo ara-ara andu mama enda ras bapak enda selama ia sakit Tuhanlah harus dimuli kerina man banta berikanlah kerina kesehatan man banta kami pekari entah piga-piga wari kami mulih ke rumah kami masing-masing minukel kami totokan kami sehat-sehat murah rezeki gelah banci ulih kami bapak kami enda jumpakah kita kerina ibas meriah ukur bagai pemanturang kami si dua mama tua mama udah kalangilah kami turang dua mama kalangi kami penadingkan mama si biasa nami kami kelah sehat bapak ti penadingkan mama kami kelang kata kami kena mau dah kam Jenda ganti mama ya kelengi kami kerina ya mau dah ya lah ulah beda-beda Bandung mau dah seri kami ban kerina ya sebab udah tanggal tena kami kerina menca ibas kami nari sehat menjuah-juah kita kerina bujur ada nggok serikatan du kerina turang
mankam berutarigan si Bandung enda apa ikam skala. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kami pe ijenda Krina kami anak berundu, kami berutarigan, nahken ikut ercada ate si mendalam ibas kelausan nandeta, nande kekelengan tanggo idolo di bata. Idah kami uga kam go ngara-ngara orang tua anta enda, lanailin adimin. Endang go Krina padan di bata, kita kala si beriman, mengaminkan bahwa orang tua anta nggo ikelengi di bata. Jadi tinggal kita melihat Bapak. Bapak yang ditinggal, belahan jiwa mama, itu yang harus kita arak-arak membagi. Jadi sekali nari kami pe ikut merasakan kedukaan yang kami alami. Endang bas kami nari, sada lagu bas kami nari Krina, naruhkan orang tua kekelengan ta lagu El Sadai. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Sadai, El Sadai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Sadai. El Sadai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Sadai. Bujur MK Krina turang. Ya, mankam anak beru menteri. Anggo seri cakap ndo. Oh. Ya, bujur perpulungan si Erceda Ate, izenda kami anak berundur belas mankam Kalimbubu sini kelingi kami ngatakan tuhu ikut ke Erceda Ate. Jadi mungkin daram-daram ukurundu uga maka rebinari laidah singrane enda tendu enda labola itah kami tapi latah kami dalam kami nampilkan bana. Aku beberapa tarigan tambak sikutahna bulang enda ya bawang nari. Aku beberapa tarigan tambak si bawang nari. Jadi nai baru tahun silewat mama tengah di Lodi Bata izenari menggelarna perdalanan
Krinana sinilit ibawang nari. Jadi bagaimana kami mankam bulang pe ibas karung ngadap ku di bata bagaimana bulang lampas kam terapul idah kami ngeuga pengarak-ngarak ndu karung dube ibas ia ngondekah sakit adis ikutehna rikutkan ras perpulungan pela pernah lupa notoken sa bagai pe ibas kam krina keluarga pe la idah kami ahan-ahan guna nehken keklengen min banci sura-sura anta ras kita dengar karwenda tapi kita selaku manusia sura-sura kap ngingen sa di batang enda sinentuken sa maka bagaimana kam krina kalimbubu kami tersada arihdu ibas warikul benda kari terkhusus lid dengar bulang siniman kelengenta tanda-tanda kami anak berundu pe sebab biasana kami anak berenda mantamitaminkel jadi lid pekap kami dalam kami reh tapi adi lalit idah kami sirbansa kami tampil maun latah kami nampilkan sa maka bagaimana kami kam krina kalimbubu kami sinilah pilih kami resentabi kel kami ibas kekurangan sinilakukan kami ibas perdalanan karwenda tapi telah kam toto kami tetap nge mendibata gelah kampe lampas trapul bulang pe kuari sirhenda kari sehat juah-juah ia kampe krina mama rikut kundas mami rekresadana kin selamenda persada ngarindu lebienda kari rekresadana rindu raspe impal kami rikut rasnina kami pe endam kita ras-ras kita ngep-kep kalimbubun tenda guna banci tetap kita itumpak-tumpak na ibas kita ngeluh-ngeluh tamin na pe karwenda karilane ras kita. Enda makap kami si banci peseh kami mankam pak senda kalimbubu kami sintrem dibatalah si masu-masu katenda gelah jadi pergegah mankam krinana bujur. Bujur manturang kami rasilih kami tahar tenah kamdai nanangi babrendu anak bro menteri kami kamlah si metak sandi. Jakam turang kami bergetaran panggung du gundare mare. Perpulungan si RCDAT si katakan dengar melala bujur man Tuhan sebab cuaca pe mejile sehasa gundari. Bibi berukarau goda hindu iting langa 5 bulan iting dai karo. Tapi go senang aku ati nindu karo. Lanalit penakitku nindu karo. Senggat kelaku karo. Tapi enda krina preten dibatasi jadi. Man kam mengkila. Ola lalap kamar delen-dele ya mengkila. Malah kam bertoto. Gelah manci kam sehat terus. Janah man edaku nande kaila ras turangku Joseph murah teta edaku iting nai pelang ali 5 bulan eda langa bukeratan aku berenda edaku maka dinaja ate mengkila senang ije baba kena dekku gujaya meriah ukurna guje baba kena mukuah hati melala kami cerita sangat mengkat rumahan du turang melala kami cerita ras engen kami cerita lor ngade 2 jam kami cerita makar sadar Indo ya edaku ya turang sadar kena kerina Tuhan si masuk kita sehat kita kerina selamat jalan karo bru karo selamat jalan karo sekamku bapai surga sehat kami kentading kendo ya karo selamat jalan sekali hari kotakan membantu bujur. Bujur mejuah-juah man kita krina perpulungan
Kami pengatakan ca ikut arceda ate ibas kelausan nade kami nade berukaro man kakak mama Dio karo kita nade kita udah sehat kak, tetap semangat karena masih ada bapak kita. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ingatlah selalu, nade kita sudah senang, sudah sehat dia. Endam arah kata kami nari, bujur.